Itunga lude lo muntos otomo wodi lo kouba ngisde polala karanoi akaulono da federation odo division Apukor rosote da koriore rot lede dolitine petai auja una ada mairo na areke da tutube torai da iborai tojokare lose itunga lude pola ya lama ngisde balaside bageone apengo Neda lomu ne municipality to Makumi mame de Erot le mlode lo shotor kesi. Le musote nine mame se poli lo shoso. Eroki rotin bibela le muso. Konya ngarak sa pugana pole ke yala mbere so no pugana ngarak ni so. Konya chamusi kule pe kinyamata. Murkini so kere be kisa sinyoni. Ale mo nyana da ke jadis, le mentela lo da ke jadis. Obu Erot. Neni lipi sa pugana ya takina ko pane bu edo aitep. E beti betunga bibilu na nini. Ngare lo municipality obu ko kisone ni e maram. Kedi darachan e ala manganu Erotai toro misirika ara dele mata nyamata nguno misirika konya e ala me ide ka kiliso ani ara motoka abunere mamele toruni konye rerengulo lo chom ayinu ni soda rerung berena ay kisar sodo do kitono matenga ala mengonoi municipality eto dole kine sumuneta na sumunti nesi tungalo adachar akori kine road nasane road anyoni ukuba primary school abeari oikon lokara matenga Kumi sub county ale pane hija municipality hata kasomi routine ba kamana rada chari kada tupaki na buko kini routine akori ni kina pulejeni kada buko kina mara ala ngirisono yani ada yanyo nane to town mama patana langiri edo mitu atakanga sara bunte ejauna dek agbiole sadulu nine mama patana jamut soro Erot jarti so do da kipi do da remo ni sonu ajaje sa da kipare mo kiso tete na ributin bore ne bika na kipida na re kauno si kana re yako nasa Osire lode mai kinte kro loda Erot okalo ngesde balada ebe raida na ye alama noi anyu ni da ebe Erot ngesda kwana da puga na yangaun oraida ingare no ne lode municipality kanoda etojo kare ja utene loda ilose yala menganu Erotalo noi e pudale mengerotola geun ikalu pu akotengero budo konyeso apolo doni do sho kwana geuni etatai akimi do bon kono sa yaun perana kwani sia gwanla rikosi boro pana kwani sia geuni idukani ituka natha ne councilor lode bwekini to Kouba ward ko Kumi municipal council ngisda ekeoni to balada ebe itunga ngisda kwa naibusa kintai to somarere nguna egudo kalo kanoda ekeona kereanu to pone sholo da churuz rena rere ngunoi dawa chorakni ko tunga lo adachar edo kwa na ka Apukor municipality irotini kwa na onyasa kwesi ogeota some business silo yaudu nyoni ikaputo makani na ara mambo ni ngijo chalo janto mo town amusini kwa na town ngisi togoi so e planning ada gero iduku nyoni itogoi na ara jokisi dawana ge kinoni e planning areas ai bosho ne gero planning kada ro kwa na lo dawana ikono iduku wono idir so nyoni erotenje kiso shape no na mamri kisita ano akorio nyamara do ganki to kale ajaria e municipality ko pekwa na ngesde ija ya pukono rotin lude gelegela automado division siyori are ludo nos nepeke de thousand oraida wardin lu gelegela itosoma iteda isirigini ngun lude lo muntos otoma pugan oraida road fan lude dolete nepeta milioni na kweteuni keda kaisa kanyare adepar Kanuka TV East Martin Opolot Kumi District.